azogcina abantu sebenza ubhejwe ngami uthi ngiqiniwe esandleni somusa. Uzawukhanyelwa na uthi hayi ngiqiniwe esandleni somusa. Bathi hambe emaputo uyothola idliso uza ngithenga uthando bafowethu akishintshi i-altare. Bathi njengoba unama-degree ungasebenzi nje uphi lo nkulunkulu uthi every time inesikhathi sayo and isikhathi sayo unkulunkulu si-perfect. Iba ney'mpendulo mfethu umazi lo Thixo ungakhalisa usathane akubuza into ongakwazi ukuphendula mase uphi lo nkulunkulu usikhona athi awusebenzi uthi yonke into uthi ubhizi ungifunela umsebenzi ozonyisa. Uma uJehova ethatha isikhathi sakhe uthi ekufunela into ezonyisa yangena ngizathola isinto